Manipur ILP channel whether Wangkai Miam Wangkai Kong but a bit thing cray humans and same to the Mari Wakat Mikam Pum the Kongjang Sansin Cray. National project Yamatam Sana Lushin Ngam Kulai Tigers civil organizations in a yet for the Ginhana, Gaikang and the Fondo Cray. Mahiro is a song line college scanning in the Ozas in the Tongan techniques is the Ghana Education Minister Ratan Kumar and Fondo Cray. Congress the IMC Deputy Mayor Oram Bamadi IPS officer and Yana Punami and Manga Nasi BJP Manipur Pradesh the Yausin Cray. Amasung second division Ailiki Humpumaris final round Meta Neroka Eps in a Gangtok Himalayan Sporting Club to Panjal Amasinoda Mighty Baby Cray. Ma'am Kurumzare Adam the Yang Bibas Impact News ni ay Okram Somendron Hauzik Pungza Sipawi Maroi Pausing Miam the Pizari. Joint Committee on Inner Line Permit System JCILPS na Manipur da Inner Line Permit System chana loan isang silakliba Kongjang Saugatuna Wangkai Miam na Wangkai Kong Malabi Tingkre Human Sen Sem Kre Ngasinung Tilpung Amataba Duaida Wangkai Palace Compound leba Purai Romba Kaitelgi Nupi Singamadi Kaitela Sigi Akoi with the Lady Balakai Miam Tolotuna Wangkai Kong Malabi Tinki Makalamatagi Gari Salan Kide Miam ki Kongjang asibu saugat laduna Palace Compound leba Pioneer Academy ki Mahiro isingna schoolers dagi hauraga wakat Kongjat amasu konung mamang tamna laki tungda Mahiro isingamadi laikai ki Maira pai bisinga pullaga human sen same ki loina na pian dabu kolau kaya su lauki सरकार ने बिल हम पास तौकीबदो अदो खुदक्ता थबक्ता ओंथोकबियु नत्रगदे खोइ सि मखा ताबदो खोंजंजु दम चथगिनी लेप हनबन नायरोय मणिपुर खोइ मयांग मचाना बो लेपजु याहनबिगनु थादबजु याहनबिगनु अखोइ हजि तालेबे ए अहुमजे थुना दा बोबि सरकार जिना एक तो ओंथोकबिबा थबक Nakal Maramda Joint Committee on Inner Line Permit System JCILPS ki Kongjang Saugatuna Wangkai Kong Balambi Tingba ki Saruk Amawena Kong Batong Apun Maira Pai Bilup ki Mihut Kayana Wakat Mipam Pamki Kong Bazar Su Bazara Siki Nupi Singa Madi Akoi Badaleba Laikai Miam na Wakat Mipam Pamki Lambi Tinki Kongjang Asibu Saugatuna Kong Ketri Lekai Bamon Kampu Okram Lekai Bamon Kampu Maya Lekai Amadi Irilbul Thongda yam lo bimiam tholok tor wakam mifam sathaki loina human sen semduna pn da kolau kya su lauki amto mama le Assembly to pass Tokiba Bill Ahum Ek the Ola Lohaina Udipok Yamim Lekai the Leba Heritage Convent ki Mahiro is singing asi Wakat Mipam Satakre Panbayai Schools ki Mahiro is sing ILPS ki Kongjangda Yahonan and Naba JCILPS student wing na Hai Rubada Yarakte Haibagi Wow the JCILPS student wing na Schools ki administrative blog Tingzil Lakbar ki Kongwam Adu Handok Pinanaba Haija Kibakalo and ILP Sanahan and Naba Kongjang coding the Sagat Kanihana Schools ki Maikai the Fondo Kiba Lake Rabane Railway project yauna tongan listen project kaya matamchana loishin bangamdriba sikulai paiba sing yauna masagi maranai kana batiba civil organization sing amadi miyoi kharan ayat pi badagin hena deputy chief minister gai khangam na fongdo kre loina leba ki oba sakwa thorang thabak sing paikhalak pada ayat pi bi gan hoina appeal tau kre Tamelong district ki manung chana none circle ki oina anoba longmai SDO TV block ma thamna na government ayab pi ki ba adugi damak none circle ki miyam pangthok ki ba thanksgiving ki thoramda wafam asi fongdo ki bani none ki longmai common ground da pangthok ki ba thoram da longmai SDO TV block ki manungda laigad ba khul sing ahal laman yauna church ki luching ba madi mahiroi kya na thoram du saruk ya ki nat ki obe jagu ise kya galo na pangthok ki thanksgiving ki thoram da deputy chief minister gai khangam na hai ki wada manipur da paikhalak liba sakwa thorang gi obe thabak thoram sing da karigumba lam gi mathok tarak pada khunja sing athing ba pibi ganu fongdo ki loina sakwa thorang da ayap pirak pa sing bu khul gi ningthau church ki leader amadi haurok liba satra nahar ol sing na punna thengna mina se hana su gai khangam na fongdo ki angau su athai ba su
nupisu nupasu heibasu heitabasu punamaka se Manipur semgatpada sarup yamin nagadabani criss cross development gi project mayam namta sakhigat maduda aigi lamni bigi lamni haidana khaidok khaijin tawdana disturbance pibas hai masi sumoy hello railway se losilapagi target se 2014 da torna disturbance yaman khidna naharon se disturbance civil society sings disturbance individual anti-social oil living singi disturbance mayam dana railway se hoji power lodong amne le losilakadore maramadna koi kun le kubu khara sing sarasi da sing alaman sing naharon koi punama masi railway se losin bakanda kaya chawba transformation ahong mase koi district ta akoi lamdam mase da la kadage habida thuna akoi yingmena khon si adugumba kanagumba ngaksin na ba mikrana disturb tawge hairu so matu tawdana ba akoi koi haijasi akoi isan isagi khong jaje ba gumani tawbigonu hairu se khon appeal tawmina si hada Mahiroi singna parikya matamda khakta natana sanglai college kaning na oza singda mahiroi singda tongan ba technique sijinaga da bani education minister Dr. K.S. Ratan Kumar na phongdokre ngasi lampel leba NG college kin naungna sab marging indoor hall amasung Kombirai women's hostel sangaba gi thoram da sarup yaraduna minister na hai lamdam sidagi special category status lawthoki badagi stage asigi economy da sauna saitheng pire adubu cabinet ki mifam kya pangthok tuna oza singi awaba dubu खंगबदगी हंदक पार्ट टाइम की ओजा क्या रेगुलर ताहन की बनी फोंदोकी न्यू एजुकेशन बोर्ड की मतंग दा खन नैनबदसु ओजा सिंह याहोदन मकोई की मोट लौननबा गवर्नमेंट थौरांग पाइखत लेना मिनिस्टर न मखा ताकी एनजी कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी न पांगथोकिबा संगाबगी थौरम द कॉलेज असि की ओजा सिंह महाहिरोयम सुंग डेवलपमेंट कमिटी की मियोई सिंह छु सरुक याकी छात्र सिंह कॉलेज दा लाहननबा मसीगी केरोसे कोई कमायना तौगदगी हेबसे मसे कोई पुन्ना मसे कोई कोक सुंजिनबा मसन ओली एग्जाम मतम नबदा कोई के क्लासरूम लिंजिंगबा ओजा सिंग लिंजिंगबा अदु नतबा अतै मतम दसु मोय द इंटरेस्ट लेननबा करम एक्टिविटीज को करिकुलर एक्टिविटीज करि जस्ट अकोई की एकेडमिक कति होइबा टेक्स्ट बुक की डिस्ट्रिक्ट खतुगी नतबा मोय से अट्रैक्ट तौननबा कोई करि तौगदगी से कतनि इनोवेटिव होइबा खरा अकोई मसे ओजा सिंग दसु पुथुपि बसंगी लाकलिबा जून अनि पांथोकदरिबा इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC की मिखलदा सरुक यागद भारतीय जनता पार्टी की मिहुत सिंह लाउथोखरे ngasi ni taipa chuthek leba party si office ta पांथोकिबा थौरमदुदा IMC na konba वार्ड कुंतरेट की मनुंगदा वार्ड कुनमरी की मिहुत सिंह स्टेट इलेक्शन कमिटी BJP मणिपुर प्रदेश ना लाउथोकिबनी कमिटी असि की कन्वेनर थौनाउजम साउबना पार्टी असि की मियोय तरेट साबु मेंबर बोर्ड ना आन तांक की ओना मिहुत कुनमरी लाउथोकपनी लेमौरिबो वार्ड अहुम की मिहुत सिंह हयेंग लाउथोकलगनी फोंदोखी माना मखा तारदुना पार्टी असि की लुचिंग खुदिमकना अमतोयना मिखल असि कानन होनबग लोइना लमदम असि सेंजा थुनजा लैतब गवर्नमेंट मा लैनन होनगनी हाना फोंदोखी करप्शन हारब मणिपुर से करप्शन असी मुठनब करप्शन लेहनदनब लॉ एंड ऑर्डर लेपाक लॉ एंड ऑर्डर फिवम कन्न चंजनगनी लायरब अनुंग सासोनब निथीन पोरक्तुना लायरब खुदिंगमकी युम साबिनब डेवलपमेंट प्रोग्राम होनगनी अचौब मिशन लोनना करप्शन लॉ एंड ऑर्डर मिशन पाखनी कांग्रेस पार्टी की मेंबर IMC की डिप्यूटी मेयर ओरंबा थंबालजौ फाउमई अमदी IPS ऑफिसर अनि यावना पुनमी मंगा ngasi BJP मणिपुर प्रदेश ता यावसिन करे ngasi BJP दा नौना यावसिन खरबा IPS ऑफिसर अनि DDS मंगलेम जाव अमदी पोचंगबम धनकुमार ने लोनन आतोप मियोय अनि अदुना JDU की मेंबर ओरंबा खेत्रीगांव केंद्र दगी मोहम्मद अजीजुर रहमान अमदी हियांगलम केंद्र दगी डॉक्टर Y राधेश्याम ने ngasi nungthil ndaba chutek achamba thoram ma galona BJP ki MLA KS Joy Kishan amadi party asigi executive member singna nauna BJP da yarok kraba mioi manga asi taram na oki sahi asigi jun ani da pangthokadoriba Imphal Municipal Corporation mikhal amadi English sing ani taratare ta pangthokadoriba general election asigi mangoinana BJP amadi Congress party da yaram mioi kya party chongthok chongchin tawu gi wafam kya laikrabane Imphal Municipal Corporation की मिखल की मांग पोलिंग
number 12/12 ki vote hadafam onthorpagi matangda miyam gi mifam pangthokre ngasi pangthokiba mifam adu saruk yakiba yumjaw laire minupi kanglup hodam ler ki secretary laisram mangitana kaisamtong hodam ler primary school asida mamangai dagi hauna polling number 12/12 12/11 amadi 12/22 asigi manuk sanna laiba voters sing school asida vote thadaduna lakibani ma makha taraduna mikhal asiga mari lenan Imphal West SDO na थासिकी अमर थोकिब इलेक्टोरल रोल दा स्कूल असिदा बोट थादरम पोलिंग नंबर 12/12 की वोटर सिंग थौदा बाबुक लेकाय देलेबा साको थौरांग कांगलु क्लब द वोट थादन नंबर खंगल किबा सि लाइबक थीबनी फोंदोकी अथुब मतम दा मरी लेनब सिंग मियंग संगबिदुना पोलिंग नंबर असिगी मियामना सममनरिबा सि कोहनबि हायना फोंदोकी अखोय हाना लेजरमलिबा सु कुइना लेरमिबा लेकाय सु थांनबा नतबा लेकाय अमसु लानबिरिबा सिगी अखोगी लेजरिबा कनोसे भोटर से चहुम हेले असिगुम मयाम सिबु अखोयना कोथोक पिरगा अखोयना थौदा बाबो लेकाय चलु हाइबसे अखोय भोटर मयाम सिना अखोय याजनिंगदे मसिमता मरी लेनबसिंगना अथुबा मतमदा अखोयबु कनो तहनबियु याम चममनरिबसे अमता कोअनबियु Maitai Students Association MSA लिंखत की बगी आर्म फाउंडेशन डे नुमित लाख लिबा मेगी तांग तरा मपन सगोल सेल नुमित पांगथोक लगन हैना MSA मणिपुर यूनिवर्सिटी की जनरल सेक्रेटरी ने थादरो को चिरोल अमदा खंगलकली Information Center for Hill Areas Manipur isam na chinduna Manipur gi manung hunjin ba school singda karam na mid day meal fangdribano haibagi matangda government ki official amadi village khuding maki khunja singa punna khana naina kre loina na Manipur ga Myanmar ga lona bangnam khai paring da tar ba khul taramanga gi school singda pi ga da mid day meal gi ching sing chu yen thok re ngasi Chandel district ki manung channel ba Molnoi the pangthok ki ba thoram adu da JDO Chandel loina na ADC ki member amadi khulak pa sing chu saruk ya ki थौरम की मखा तारकपदा मिड डे मील मतमसाना फंगदबा असि कमदौना थोक इबनो मसिदा गवर्नमेंट की ऑफिशियल सिंगना सोइदिब्रा नत्रगना स्कूल सिंग हेडमास्टर गी ग खुलाकबगना येनथोक्तबरा हाइबसिगी मतंगदा अमनमगी मरक्ता वाफम कया फोंदोकनदुना इसम ग पुन खना नैनकी ngasi khone nainabasi fangisi kanamta landi lalidri kanano akhoi gi damata lega ki da chong thok pi reiba phamna aiba secretary phami ma koi hu jeng phangni haiba ma phangde haiba ma somdoju aigi official sing mayam na piri haiba miyam mang ikai ben nang haiba mu thoi bese ngasi kanana thon meno har ga khoi phamna aiba sing na thon mena bese border ya sakotna khungang leiba mi do lai haitana Imphal mayon da lai haiba sarga ai iram dam den la la khu matam da ai sa sing duna mora kai ta fi set bo school level like bo tor kana ngasi gi secretary family ba o chief minister ne hawra 60 ml ikai ben nang ni ngasi thokleba thodok sing ase government na thon mane mid day meal piraga su mafam du fawu yawna ba transport matik chana pi dabadagi pumnamak sing ase thok pane ana isam gi president N Rajendrona government pu maral sikhi Seeing as here ko loin pibani block in charge ni loin pibani matam gi quarterly pibani at block in charge sing na su magi headmaster sing headmistress sing concern school sing da matam sana pibani adu karai dino khangde phangna phangde haiba adagi kari haigadra haifam khangde Employment Exchange ki staff amata more da laitabana handak Manipur pumba ki one health department revenue department Manipur legislative assembly secretary ki thabak lawgadoriba sida yawning kaya more da lairib employment exchange sida staff amata thamdabana awaba mayok na rehaina maitai council more ki president M Thoiba Singh amasung vice president L Thomas Singh na fongdorakli Manipur government Chandel da lab employment exchange ki staff amma athu matam da more da thabiraktuna mingsan magi khudong sab phanganbiyo haiduna fongdorakli Cycle Assembly constituency ki manung chanba Thangkan 5 village ta leiba Thanglong Higher Secondary School amadi mapau kulen ta leiba Needy Home Academy gi fibam constituency asi gi MLA Yamthong Hawkib amadi Education S Department gi Director N Prabin Luchingba Kangbu amani yengsin khre yengsin khongchada da Thanglong Higher Secondary School gi building gi fibam soksil lamba ga lona laifam thokpo oza amadi masak matum su na leiram dabada nungnangbu fongdokre loina namasida natana handak thok kiba yuar habu gi tawlokta ningkhai khraba faklang gi saruk singsu semjindana leiram ki hari class 1 dagi 12 fabu leba government school sida higher secondary section gi regular oza amakak lehuri contract oza tara tare leirabu fibam
ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯥꯒꯤ ꯇꯣꯂꯣꯞ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯄꯤꯊꯣꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯅ ꯆꯥꯡ ꯅꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯔꯛꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ 5ꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯆꯥꯛ ꯃꯊꯨꯝꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯤꯅꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ W ꯍꯦꯃꯥꯕꯇꯤꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁꯤ ꯍꯧꯅꯅꯕ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯎ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯝꯖꯤꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯃꯦꯟꯈꯠꯄꯤꯅꯅꯕꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯆꯌꯣꯜ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯊꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯅ ꯍꯪꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯩꯕꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯁꯥꯏꯀꯜ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯌꯥꯝ ꯇꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯀꯥ ꯅꯣꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯏꯂꯦꯠꯀꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯜꯂꯒ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯦꯠ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯄꯣꯖꯦꯜꯅꯆꯤꯡꯕ ꯄꯤꯈꯠꯂꯒ ꯋꯥꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯦꯟꯈꯠꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒꯅꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯅꯤꯗꯤ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯨꯕꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯆꯥꯛ ꯃꯊꯨꯝ ꯁꯨꯅ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 500ꯔꯣꯝꯕꯨ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯝꯕ ꯎꯕꯗ MLA ꯌꯥꯝꯊꯣꯡ ꯍꯥꯎꯀꯤꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯕꯤꯟꯅ ꯄꯦꯜꯂꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯈꯤ ꯁ꯭ꯀꯨल ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯏꯇꯔ R. ꯆꯥꯟꯁꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯐꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯁꯥꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯁ꯭ꯀꯨल ꯑꯁꯤ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯗꯗꯤ ꯌꯥꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLA ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯀꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯍꯧꯔꯕ ꯅꯪꯗꯤ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯐꯤꯀꯜꯇꯤ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯔꯤꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯟꯅ ꯆꯦꯜꯂꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤ ꯀꯧꯁꯤꯜꯂꯒ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯑꯦꯁꯨꯔꯦꯟꯁ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯦꯗꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯂꯧꯗꯦ ꯕꯥꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯧꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯕꯥꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯕꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯇꯥꯡ 10ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯄꯨꯡ 12 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯕꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯤꯁꯤꯜꯂꯛꯅꯅꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠ ꯕꯥꯔ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯈꯪꯂꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛꯇ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯤꯇꯩꯕꯨ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯆꯜꯍꯟꯅꯅꯕ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤ ꯍꯩꯔꯥꯡꯉꯤꯉꯩꯗ ꯌꯨꯔꯥꯡꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯑꯂꯔꯠꯀꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯕꯕꯂꯨ ꯂꯣꯏꯇꯣꯡꯕꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯄ꯭ꯔꯤꯖꯔꯕꯦꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ PPCMꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯂꯝꯈꯥꯏ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯏꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ PPCMꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ Y. ꯃꯅꯤꯈꯨꯃꯟ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ M. ꯁꯥꯖꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯔꯠ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯍꯦꯡꯕꯝ ꯚꯨꯃꯦꯁꯣꯔꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ SRAꯒꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯕꯕꯂꯨ ꯂꯣꯏꯇꯣꯡꯕꯝ ꯄꯤꯇ꯭ꯔꯤꯒ꯭ꯔꯨ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯎꯔꯈꯨꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤꯌꯟ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯑꯔꯥꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯖꯤꯠ MB ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯑꯃꯗꯤ IFFADNE ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛट ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ L. ꯁꯔꯠꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯤꯇꯩꯕꯨ ꯀꯔꯝꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯆꯜꯂꯝꯈꯤꯕꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯈꯔ ꯐꯪꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯝꯂꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯄꯨ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤꯗ ꯆꯤꯡꯍꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯆꯤꯡꯃꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯃꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯍꯨꯟꯕꯅꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯣꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯦꯗ ꯅꯣꯏ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯨꯕꯗꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯅꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯜꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ ꯋꯥꯅꯤ ILPꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯅ ꯅꯤꯛ ꯅꯤꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ STꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯨꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯥꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯗꯤ ꯍꯩꯔꯥꯡꯉꯤꯉꯩꯗ ꯌꯨꯔꯥꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯑꯩ ꯊꯣꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯇꯥꯅ ꯈꯟꯊꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯅꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ
वागदौ नत्रे त्रिपुरादा उंतंग चलगा त्रिपुरी सिंग लेरी फिल्म दो मोइसु शेड्यूल ट्राइब नि मोगी मपा मपुना थंबिरम पोतो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस पिरगा कदाई भावबा कनमंग ngami नत्रगा ngamdi से इसेंग सेंग उरदा वाफम ने ngasi thauram adu ki mangoi na PPCM gi office ta pangthokhiba press meet amada committee asi gi convener Dr. Y Manikumar na phongdokhibada Scheduled Tribe Demand Committee na English ngani taramathoi dagi satrak khongjang asida miyam ga tanaram da basi laibak thibani haribu ware basi yamna thuna lepkhiba amadi singmi singi ihul yeng da bahai basi laibak thibani ngasi gi asi gum thauram asi Manipur gi mafam satuna la satliba tha asi tang kunma thoi phaw sathagani hana ma makha ta ki masida lamdam asigi akhangai amadi intellectual singi mot lauraga kari na phagani amadi faroi habadu tanagani phongdoki insurgency group amana hojik restoration ki struggle tauri akoi merger agreement du lali ga chumi ga ina ad magi international ki status jawraba adu ki demand tauri ba loop amana akoi magi ba kanu du handin jage haina laiba ade nakal madana mu kanu dagi makha dagi haurji haiba saida achoba contradiction ma koi leiri ba koi machine he na choba problem or kadra ha se koi pp sem sing da mangam dai ta chum mayam si koi leiri ba tonga ethnic community ki leadership masi ki common understanding ma sagal laga changmi nagra ga din naklan da su pai atina less madu ngam da di bam da ba tonga ba ethnic community sing mark da misunderstanding ba mayam thorkani ha se koi chin jabani Manipur Police Department ki makhada nupa constable listing ani yankhai ni thoi Manipur Rifle Battalion da rifleman chami nipu mathoi amadi Manipur Police ki follower chamanga humpu mari ki ang pham gi damak application form kauri akupa marol amadi application form gi damak mari lenaba district sing ki SP amadi additional SP sing da contact tawbi ba yagani district ki employment exchange sing da ningthina mentionable form zone gi tang ama fawda pisin gadabani haina Manipur Police ki PRO na thadrok pa sero lamada khangalakli Nakalam Romda English Angli Taraumdo BS ki police constable lobagi thabak thorum kaya loisindina lairingai talaka sida handak amuk nauna police constable khara lawgan hairibasi karam government ki thawong no haina all Manipur written test successful candidate of police constable male 2013 na yamna kan yanin do phongdorakli hiram asiga mari lenana lakliba me tara mari gi ayuk pung tara tabuk matamda lining thawang ba ground khuraida mifam ma pangthok lagani masida written test pass tawkraba candidate pumnamakna saruk yabina na ba khangalakli Khwaraman Kaithel ki English ngani sumna mapan da thokiba khut thokna bani ha thaudokta Sanjit amadi Ravina laikidaba ki case ka mari lainana sakhi ahum zaban pi khre case number ST 57 of 2015 ki satherbi case asiga mari lainana pausi ani ki miyoyam sung hospital amagi technician amadi harbi miyoy singa chana session judge Imphal West ki mamangda zaban pi ki pausi ani ki mihut ani guna matam adu da pausi ani adu da karam khwar ban kaithel thaudok adu gi phone ki photo sing adu gi photographer sing di ningthina ningsing ngamdre hana zaban pi ki session judge na case asi makha tabu zaban tha asi tang kuntare ta oina lawragani hana order to ki Akak nabu pau fangbada ngasi wangjing amade Karen Bikok area da Thawal District Police Commando na thibo mu ki thabak sathabada masana masabu UNLF ki corporal ni hajaba wangu samu sangdagi khumokcham Romesh Elias Saihau Maitei Sai Kunmapan Abopati S TM ko bumiyo ama phare hana Police Department ki PRO na thadro ko siro lamana hairi amaromda thasi ki taramathoida gari porompat crossing seking amade frisking sathabada Gari Huran ba ni haiba yaripok yambe makha lekai dagi sarungbam Milan Maitai LES Southoi sahi kuntaruk apok S Nongyai Maitai ko miyo yam fare hena chirola sin makatari mangondagi angobu machugi Honda Activa registration number MN01F2704 su fagat pangamle ma ki mathakta kiasam Porompat police station thangat krehari ngase ayuk Chandel district ki manung channel laiba Tengnopol village ta yum amamai na sakpa ki thodok ta lupa lakh humputara rom gi mal sang amanga ta thokre electric short circuit gi horpa oigani hena thajanir ba mahiau wasigi matang da Tengnopol village ki khunja sing na pongdorok padanga se upung nipalom ta ba duaida hana na Manipur rifle the rifleman oiramba es thangkhohem mate gi semi paka obi yum mase khangau dana mai chalak khibani hari
mayo asibu kanan na khunja sing taran thoi sabu Assam Rifles amasung Technopol Police Station gi miyoi sing na kan hona ki adabu kan ngamdana tumna sakhi loina Technopol da Fire Brigade Post ama hangba natraga Technopol Police Station da fire fighting personnel sing athu matam da government na thambina na ba khunja sing appeal tawki Palace compound leba sana konungda lasem sana zaubuna tangkhul gi ningthau singi apunba loop naga awungnaw longa numit humni sumna unabagi thoram ama pangthokre hana chirol ama khangalakli matang aswaida break ama lausage Manipur amadi malemgi tongan ba I paw singa loinana aikoi break tagi amna thuna hanjarake impact news bu migeng ta duna lebiyo Delta Tutorals for CBSE admissions open class 9 10 and 12 science from April 4 class 12 arts from May 4 class 11 science from June 6 vacation course for Navodayas and others from May 4 class timing 5:30 to 9:30 a.m. and 4:30 to 7:30 p.m. For details, please visit Delta Tutorals between 6 a.m. to 7 p.m. The first urban cross hatchback Datsun Ready Go with 800cc Supna Tagilupa Lak Animakai Piba car Sigi features Sindi ground clearance 185 mm, space 222 liters, power steering, drive computer, mileage 25.14 km per liter, immobilizer, passenger class warranty. Lupalising mga khatana book Tawbiharo, Island Nissan near Standard Robert Higher Secondary School, Kanchipur, Imphal. Datsun Ready Go. Manipurgi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na chingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ahanba lakpiba 100 customer da skin test amadi doctor consultation lemna hingjagan ngasimag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Break matungda mayam mo taram na okchari loina na bulletin sige makhata bu pausing miyam pijari Manipur government ngarang lauthok ke primary madi upper primary oina maitai me ki oza lobda English sing ni tarahum do pangthok ki ba teacher eligibility test maitai me yakta mai pak lab mioi lising ahum chama pan gi marak ki khanbiyu wafam asi ngasi Kangla pat leiba maitai irol yek loina sinlon apun muluf melal gi luching purel morang them naukham maitai na fongdo ki bani Mak makat araduna mairoi sing da subject asi buning thina tambi pangam lakada oza sing asigi maraktagi khan bana lola sibu hena saukhat nan ba hona bada achau mateng oigani wafam asi ki ona taina bada government asina torok labade maduda afafata tholok khuding government pugada bani fongdoki loinen tha asi tarani pa pangthok dur tararak suba maitai me accept numit ta numida siga mari lena tha sigi amada category manga da mahiroi lising om henmana saruk yaduna pangthok kiba maitai me extangdam nabgi thoramda makok mathang tar singda mana mathum yentok lagani pongdoki ngasigi Manipur gi mahiroi sing mitai me khakte tambagi asigumba phio masida sungsoi soidena hairiba lising ahunga samapan asigi maraktagi Oja sing primary am upper primary di graduate oja lobu mutanda makoi sing asida gi maraktagi lobina ba milangi maketagi Manipur government bu puning sinjari amadi education minister na hairiba candidate sing adudagi soidena makoi da khudungcha pibilona mahiroi sing yengbiraga soidena makoi bu apirakani habigi aseto thajaba thamjari AMCM Scholarship 2015-16 gi makhada merit cum means based scholarship ki damak hanan amadi nauna apply tawkhibu minority community MCM gi mahiroi singi scholarship ki senfam sing mahiroi singi bank account da thajilak na Ministry of Minority Affairs Government of India na sem sabapu namak loikre apply tawkhibu mahiroi sing online scholarship status update tawru na amadi Isagi bank account check tawnu na ba MOBC Manipur gi director KS Dinesh Chandra Singna thokpasti role amada khangalakli Kanglai Park Students Association KS gi secretary Sawam Bedyanandana Wangkem Assembly constituency gi manung chana laiba Fauden upper primary school bu thas gi tang marida school asigi headmaster amadi education ki authority khangandana Fauden youth club ta Fauden youth club na thugai ki bu akan mong da yaning da bu fongdorakli ngasi
Thaudababu Laikai de Mahiroi Lupasigi Opista, Paumising Unabada Vidian and Maka Taraduna, Tasikitang Kuntareta PYC Secretary na Skulasi Nilam Lau Toklan Haduna, Circular Talk Pagaloina, Tang Kunma Panda, Skulasi Tugai Ayaba PBU Haina, MLA Ki Megasandra the Sea Taramki, MLA Nasu Skulasi Tugai with Ayaba P. Haduna counter sign Taurog Skulasi Tugai Kibani Hari. Maikai Yadu Yamatanga government ki school asi Tugai Kibatat Manipur government na tumin laitok liba sikari aron wafam laibuno haiba wafam bidiana dan hanglakli amarom the Manipur government ki education as na SSA ki oza lobada marks basis ta oina logan han order tok liba sin nuit manga di manungda handok trabade education as ki mayok ta akan mukonging sangsil lagan hana bidiana dan makata ki masi school thugai bi matang sida political ke khut changna rakpona maram hoikanda mai lene besing gi mathak action lokhot pangam dabani haibesi amna taseng le emily amagi sign yaure haidana school building se thugai khibi gi thong ase masi amna lebang masa ta dabani matang sida kesena thamjaning bedi school building ama thugai bai besi masi emily amagi khutta leibra aduga school amagi building bu auction lawbagi power se lekai amagi club ta leibra haibesini maramadana hiramasi gi matang da inquiry ama chatharakanda maralebising mathakta action lakhot piu Central Government ki Urban Health Mission ki makhada Thawal Municipal Court Council ki manung chana laiba Faudenda lupa lakh yankai rom gi sangna sagada ba Urban Primary Health Center ngasi Wangkem Assembly Constituency ki MLA su oiriba Manipur Government ki MIM sung IPR ki Parliamentary Secretary K Megasandra na urip uyung tamkre Students Union of Kanglai Park Sukna Sinduna Pangthok Pahan Manipuri Ariba Lon gi Wahan Thok Sangdam Naba English ngani Tarataruki final round ngasi Me Tara Homdoi English ngani Tarataruki Nungtil Pung Taramatoi Tau Matam the Pangthokre Manipur University ki Mem Sol the Pangthok ki Pasangdam Naba the DM College of Arts ki N Manoranjana Madi Y Romesh Loidan Oriental College ki KS Somena Matangsina first second Madi third Takre Loidan Sangdam Naba Siki Manamatum Lakli Me Kunma Thoi Nungtil Pung Amataba Matamda Palace Compound level Lamyan Sangle the Pangthok Lagani Amarum the Me Tara Manga the Pangthok the Mangarak Suba Suk Spelling Competition 2016 ki final round Saruk Yaga the Basing Ayupung Mapanda Manipur University ki Mims Holder Lagna Nabasu Suki Publicity Secretary na si Rola Mada Kangalakli. All Manipur Hill and Valley Students Organization ki ing lising ani taranipan ki nauna thaupu gudaba Mihut Singh wasak lawu ki thawrama mga si pangthokre Muhammad Sajid Khan amadi Eris BM na organization asigi mathangsin na president amadi secretary oina thaupu ragani hata minu thong the organization asigi office ta pangthok acham thawram amga loina na organization asi nauna thaupu gudaba thauburoi tara punna wasak lawki Thauramadu the All Manipur Muslim Women Organization ki President amadi All Manipur Student Parent Guardian Organization ki Organizing Secretary yawnam yoi kyan saruk yaki Haukiba Megi Tang Anida More Ward number 5 Muslim Nagar dagi Myanmar da nga phaba sangkiba miyoi aninga si phawbathi khangdana leidiba sida paliba government asena tasina dana leithok liba sibu Manipur Muslim Welfare Organization serol amada nungnang phongdorakli loinana All Community Council Morena thawdoga sigi matang sangsilapot democratic oib khongjang khudingda mapung fana sawgatkani hana si role asena makatarakli Saliba tha sigi amada New Delhi da pangthokiba kunmapan suba Brian O'Brien National Abacus Competition da Manipur ki tongan school sing ki sanaroi tarama pada saruk yaki pangthoki Abacus Competition asigi level 3rd ta champion ahum amadi level 5th na champion ani fangki baga loina Abacus Competition asigi level 3rd ta gold topper taruk loina level 5th na gold topper loraki bani competition asigi level 4 da silver topper ama yauna level 5th na silver topper ahum level 5th ta achiever ani amadi level 3rd na achiever amaga lobangam kibaga loina punna medal tarama pan fanglaki bani numit tare ni sumna satharpa da numit mangani haukraba Kharam Loya Film Festival 2016 ase hauzi changsilakli ba JCLPS ki khongjang bu ikai khumna bu utpoina matam kaktana yei thoksare hana Singlek Park Cine Club Bisnupur gi convener ningthong jom sana jaw singi serol mana khangalakli hauzi ngasi nomugi sanabu pauda second division I leki humphumari super final round gi match ba din deroka FC sanga from na gangtok Himalayan Sporting Club pu mighty ba pi bangam kre
All India Football Federation miyang makada ngasi Kumalampag Main Stadium na sana kiba second division ain liki match aduda yumbu oi kiba Neroka FC sangakpumna makal makakayagi attack tawduna panjal chanan ba yamna kanna hotnarabasu match ki an half forward panjal amata chanba ngamkide match asigi ani su half ki humpun su minita Neroka FC sangakpum sanaroi NG Ronald na pi kiba yamna fajaraba pass adu ikudong sab lawduna sekahau tubo na panjal ama chanchindu na Neroka FC sangakpum na Gangtok Himalayan Sporting Club panjal ama sino da mighty Pibangam Sathargliba second division I liki final round da Neroka FC sangakpum na roibu oina yumbu oiduna thasi kunma panda Mohammedan Sporting Club Kolkata ga lamba tawna ani Pre-monsoon tennis championship ki ngasi sana kiba men's open gi anbu match ta Premjit Moiston bu set mapan anida aduga anisuba match tana Brozen na Rajen bu set mapan om da mighty piram laga quarter final sang bangam kre championship asik om so match ta jite na direct set mapan tarukta Devasis na reverse ka bu set mapan marida Lelenzi na sanatomu bu set mapan sino da mighty pi ki bu lo na mai pakra sana ro sing asi championship asik quarter final sang bangam ki Nakalam ram da sahi ni fumunga mataki men's double da Pradeep amadi Kuberna Bobby amadi Laisem Sanabu Taruk Ahum Taruk Sinoda Aduga Prakas amadi Romeo na Sarat amasung Subas pu Taruk ani Sino Taruk amadi Tara Tarukta Mighty Piram laga ani super round changkre Manipur Tennis Association sinu lampel pataleba officers club da Sathargleba championship asigi men's open da Sanaroi Kunmapan sahi ni fumunga mataki men's doubles da Sanaroi Taranito amadi sahi yangkai manga mataki men's double dana Sanaroi Tara Tarukna saruk yari hayang championship asigi makataba match ching sanaragani Thasi ki tang kuntra ki June ki tang kunipan foba Kumalampag Sports Complex ki auditorium hall da yoga mukna amadi kang masana singi training program ama pangthok lagani hana Directorate of Youth Affairs and Sports Government of Manipur ki chero lamana Sandel District ki manung chana laiba institution sing amadi school sing da kangalakli akupa marol Directorate of Youth Affairs and Sports ki office tagi kanglaba yagani hari Taruk Suba Hockey India Sub Junior Men's National Hockey Championship B Division ginga se sana ki bani fumapan suba league ta hockey ko or Karnataka na hockey Rajasthan bu panjal mari sinoda yangkai suba league tana hockey Vihar na yamna laksana Mumbai Sports School Sports Association bu panjal kun sinoda mighty piba kibaga loina na yangkai matoi suba league tana Assam Hockey na Citizen Hockey 11 Delhi bu panjal taruk amada mighty piba ngam kre Sathargleba championship asi yangkai ni toi suba league ta hockey Jammu sum Kashmir loina na namdari 11 Punjab ani na match ki apiba tamda panjal ahum sanadu na match adu draw oi kibani loina na yangkai doi suba league tana hockey Bhopal na hockey Madhya Pradesh bu panjal manga ani da mighty piba ngam ki Hockey India ki miyang makada Manipur Hockey National Kumalampag Hockey Stadium da thasi ki manga da Sathargleba championship asida India ki tongan ba state amadi union territory sing da ki lakpa team kulum doina saruk yari hayeng da ki taruk suba Hockey India Sub Junior Men's National Hockey Championship A division ki league match sing sana ba hauragani Manipur Police Sports Club A and B Anina Ani Suba State Level Consum Achau Memorial Men's Regu Event Case Prize Spectacle Championship ki final round da lamba taunargani ngasi sana ki banupag ama semi final da Manipur Police Sports Club A na PUC kairang point kunmathoi taramari amadi kunmathoi tarama panda mighty pi ki loina na Ani Suba semi final da Manipur Police Sports Club B na Manipur Police Sports Club C bu point kunmathoi taramari tarataret kunmathoi amasung kunmathoi taratareta mighty pi ki nakalam romdana Ani Suba State Level Consum Achau Memorial Junior Girls Regu Eventa Case Prize Spectacle Championship final da SWC A amasung B Hyanglam anina final da lamba taunargani All Manipur Spectacle Association being makada Lifem Kuno Youth Development Association sinduna association sigi sanabung Sathargleba championship asida nupa ki team tara na saruk yabag loina na junior girls ki team tariya na saruk yari hayeng championship asigi final match animag sanargani Thobal District Volleyball Association TDVA gi lamjing makada kairim pukok Youth Sporting Union KYSU na sinduna tham chumna sathagadaba Thobal District Residential Volleyball Coaching Camp ama ngasidagi kairim pukok mayai lekai community hall da hodokre volleyball masana asibu angang oiribasing
dagi hauduna haihannan pandamda KYS yuna ngasidagi haukiba residential volleyball coaching camp ase haudokpa mari lenana mini voice singi oiba volleyball exhibition match amsu sana kibaga loinana Thopal District Volleyball Association TDV agi member singsu saruk yaki matang asada bulletin ase tension jadring mangoina headlines amuna thamjari Manipur ILP channel whether Wangkai Gimiam Wangkai Kong will be Tin Cray, Human Sense, Sim, the Madi Wakat Mipam Pum, the Kongjan Sensin Cray. National Project Yamatam Channel Lucian Gamdriba say Kulai Pibas in Gamadi Masagi Kanabati civil organizations in a yet for the Hena, Gaikang and the Fondo Cray. Mahiro is a song and a college cunning in the Bozas in a Tongan techniques to the Hena Education Minister Ratam Kumar and Fondo Cray. Congress tagi IMC ke Deputy Mayor oiramba madi IPS officer ani yauna puna bi manga ngasib BJP Manipur Pradesh yaw kre amasung second division I leki kumpumari su final round di match ta Neroka FC na Gangtok Himalayan Sporting Club panjil amasinoda mighty bati dalam kre